Hana cara nyuri puta-puta sabi-sabi pempi kahanali pandam tamita kabisari takdura yolam beti hana peng yang tajak berlepeng ule fikarun leng pada yang taduk peng-peng-peng togen tetu kejut kameng ada nyanti pakai peng yang tajak berlepeng menumpong inang boneng tada gura nyolam depi hana peng yang tajak berlepeng ule fikarun leng pada yang taduk peng-peng-peng togen tetu kejut kameng ada nyanti pakai peng yang tajak berlepeng merempok inang boneng. Hana cara nyuri puta-puta sabi-sabi pengpi kahanali palam tamita kabisari Hana cara nyuri puta-puta sabi-sabi pengpi kahanali palam tamita kabisari takdura nyolam beti hana peng yang tajak berlepeng ule fikarun leng pada yang taduk peng-peng-peng togen tetu kejut kameng atra nyanti pakai peng yang tajak berlepeng merempok inang boneng tergura nyolam beti hana peng yang tajak berlepeng ule fikarun leng pada yang taduk peng-peng-peng togen tetu kejut kameng atra nyanti pakai peng yang tajak berlepeng merempok inang boneng.